Kiar Sabo. Jason. Natural A sampai A ya. Baik, follow Mike. Oleh bro,
e o ufangala monu pisa TV he karo Ole bro Rora piti Jalo fatu le mamalo le basengala Mama e pupula ile ngitawa inga Abise eba e pengiwa amakale su inga Ole base akosole faasa o mele pena kasi Eka bili bile wasela uwa bebela kasi Lua bubulupu baeba iba inga fai Kaule fa akele ya luma o vale sela Ilisi shamo inga iile ngumelo apa o Kasika uwa salamo fule malo Lunga lakapi ile pose inga Inga bae moa mole malo Lunga fakafiki wasiki pipili yuka emalo Ole ato e fafawa italo e ole si ele leile a ano I ole ile o so ile ma alili O ole ufu siva ai pitiful Wati tau ai ole tai ni fa Fanga vaye fanga ita maiti La ngau aisa ole fang La ole longo ole tau longo La e I o ufanga la monu pisa TV he karo Ole bro Rora piti A e I o ufanga la monu pisa TV he karo Ole bro Rora piti Chalalelo chalala cappuccino asesino fue medio le fa aquele a ola le guangimo tum tum saho pule lava oe te ama kamele oh hey si I'm a Serena see us in a rock to the Eva I won't be long mana and a papa and I sing a song 5 4 children and so sing along I sing a rah 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 I sing a rah 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 I sing a rah 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 ya o me ilalo ngase se me anga Momoa, nufoa I ole pinko fia itina Sa ole fawava Ti ole taule fia itama Diva alelelele ile ea He rota e mata utia Da kirikiti rora piti Ole manulea e tonga fiti A e I o ufanga la monu pisa TV he karo Ole bro Rora piti A e I o ufanga la monu pisa TV he karo Ole bro Rora piti Ya umalon tu sila menai tu si tapuni ra papi le wata malong tu wata tu homa Malo ya tu fana fama los ni asu Si for night fama natu basta ba Luis Pau sumai ta hela homa Anu poco te so mai langa serum notes Dere ya o ma te ya mana lina Dat fino ita ya Ni ala fiafi La aisa waliu suavai La rosa wale fumai Ai ua uimoto eseisi La rosa o te suiciai Awesi me a fai ngata Ole alofa haele tutusa Na ole moe hai mapui tinga Talila vale nei olonga La upele soia te tangi Forever I'll go ilelangi Atonu tatito e feiloi Ise as
Samoa Tasilima Ivatolu Amor Radio Samoa. Tasilima Ivatolu Amor. Vilanga ngai toe whaantala whaantu le nei vahenga lea so lewa awha tonu le se fulu ma le lua. Le nei ia woli mātango fio lea so lua le a asonga fua. Lea so tonu lea le masina o November lua afe lua lima. Vea le alo folo tua o te mailo tau soi fua le mātou nei yola. Tātou te mafutai I le nei vahenga lea so. Ina ua mai ala tau tua le talenga ia ti tia pere I le tau mafutanga mai le tau na le lasi uni me foi. E stemi le mawantu ia le o tātou wha te siai I le polagrame la o uli mafunga mua si I lia li tulai wha I le fiafia na nei. Ia ua tātou o lia le lofa malanga leo le tātou tapa au sili lunga le tau o le tau mawhanawhana Pita iane o lo o langona pe tātou uma. Ja, le malulu voi le fiafi marpo. Io, le la se meo le ai fa pe. E makua inga mafanga. Io. Ia e tau di ma e ta pena e winga o le tau I le aso ma le fu yaso. Io. E wa tanto wa ye au kila. Ja. E toinga me foi le tasi le aso ai fa tau e fiona e maua. I le aso I tas. Ja, e fa tau le we sina swinga le tit. Ja, mai tawina. E ale tulanga foi e pe ona fa umi ona la e ona bana malama foi e o I tanto te loa e le tula foi na lava tanto le tanto tapa auxili nga e fantu le pa ile silasi le tanto tudo le diva ngola woli a ona pa ia le tua o lo o tau swina li provai le online so se fanta fai tolo kanava e le ngata tono ni sila fa pe foi e lo tanto fa si do manga I sa mo malalang ya to ma lone on sai il fai ngole dava yaso ye mal fai unga o le dafo I masina ua tua na yantu tama matira ma tua ma futo mai le aso ma le aso ba anga masani lo tanto wala leo ya o mai o lua o mai o mai o to ya mo tai mo tu le van lo na ili mai ana leila o foi ni fuanga o le fai unga o le rito sa so o e silvia le was futa si masina lo to sa ya o le 10 million o le fianga ye o fanda ma tape nanga mo suenga fai o le tausanga ya o nisi o naua amanta la tu suenga ya o tanto wa o tulunga lua e masano le vai sfo le ole amanta li ai nisi suenga o na tuantu ya e fa wa to lava suenga na ale fanda wa onga ya o le timi nei wa to tawa no fo le to tele il fadi se I vanga na ai o na ye ni fanda ya onga le meta o le summer school la le wingo na me o le summer school o lea onga la, e whaia ia onga e nisi o kolis, e toi catch up mai ai. Ia mo meo o mata upufui e le I mawai ia maka o nisi o whana mai le tausanga atoa. Alona wingala, e te tauna umane le summer school, alua tu fantasi ia masuenga, o le dawa toi whapopu iei maka o le NCEA, ia mo nei alomani a tātou whanau. O le mea lea, I tahu o te lea, I le mana malama le banga whangafa, o tātou mātua, I mea ale whanau nei whaile au. Ai le whape whaile le ngā o le whaia, ia, manguia le asu, manguia le aonga, ioi, o a mai le aonga, ioi, e whaima, e te tauna e whesini, luantu whaila ia whaasitilanga le aonga, e tau whaina whaia I sau fuawhanga o ele matua, pe a whaio nei te alo whamoni e si au whanau, e le whape whaile le ngā o le drop by lu mo le aonga alu oi wanga na la vo vili miswa I le aonga I se fa le ton I na toa e alu le FC ai tau o tanto malama e o le venga fa iski de menga ko me kia ka ko le venga le vai temble dei o la wa amato mon me ta o study leave o le anga me ka o le study leave vai temine e no foi le fa na o le fa ta pe dai mo la tu suenga o le vasenga sfulu male tasi, se fulu male lua, male se fulu male tot. Ia o le iwa male sfulu fiku male van. E le e o a kako le au. Li se mea la ingo foi fo le fa. Alu o le au.
Man tau I Samoa, sole. Kele I losi pela le mea ka o le study leave ani. O sai o mea suenga o la hae whai mea onga. Leo le ngai whai uma mea I o I lea onga. Le ngā tui tono le potua onga. Ia, o whafo le potua onga. O le vau. Lea so sko I ngame. Palu whakasi uma mea ngar kausanga ako. Uma le lei whale tausanga. Ia o la vai pisi ia lo mafo I le tele. Ia o me whaatino te tonu a onga sa o tau inai. Ai, o le na maua antu tantu tala mai Samoa. Ia le tulanga o le wuto te talai, ia le do whanga tausia ia te mama tina mātutua, I nā I longo I pulotu, I hai whamalo antu ai. I tama matini tuai o le kolisi, ia le ngata wai leo tantu umalapa po uto uma, o lea sa tongi le maa e toe soswani ai, e ta tala lea no whanga. Ia pila mo na lau sila fiana, pa uleo le no whanga whapea le motele I salafai, e ese mai ai I tu muale iai le no whanga. Le whai ngoi na o le mapu I whangalele o lo whaatau taia le nise o tamai taisa a le kalesia katoriko. E le whapela e whapitumanu ia ta I le tulanga e iai ia tabam tira mātua I tā whia pēno nofo I nā o lo te tala lewa noa I so se ta ma so se tina pēa whaiolo iai sāwa no o lo maua I le teimidei nā I mapu I whangalele. Ia tono stemi o I lupa ia ona ngā solo antu fo I le iei o tabam tira mātua. E whapelea ona tausia ilo lantou soifua manolo ina ida I longo I polotu I le motele I salafai. Ia o se tala fia na mo nei tabam tina mātutua. Ia e whapelea ona le lava le whaasoa. Ia le ngata wile o to iaini tangatole aing e tausia I lantou le motele I salafai. Ia a le aso mai moa le aso silsila I tālonga le whai unga le veiaso. A baule me le makua le mano loa soli. O le mea whapapa. Oe. Nā mata mai ai lea so fo I lele po le vaitau o le diwali. Ia o le Tasi Now Celebration. A le tunu o Intia. Le vawe tautau ia lanto mōli kirisimasi. Ma whapapa ia lanto mea whapapa. Kia o le sifuruma le lua le po. Ia lai makua e le fia antua ia. Ia o le tūlanga nai pe o le iai. Ai o le vai e sone. O le fuwa tatala I lalo le tūla fono o mea whapapa a New Zealand. O na whaatau tātou mea whaapapa. Mo le kai folk steile whaamatuina lalangi atoa. Ila so lulu a sau neila so limalea o le masina o November. Ia, e tālo le se fulma le lua. Tālo se fulua le pōla so lulu. Ia, o na sātapu tapu fu I lea o na toe tauina. Ia ni mea whaapapa. Ia, o le tūlanga na ia tātou mea whaapapa. Whai o le faulau whaalongo I mea whaapapa. Marielo loto. O le whaatanga I nei lalo tūla fono. Ia whapapa fo I lele I fafu. Ai awur whapapa I nei tono le whane. Mai mua I le whane. E le ngantaile nā. E le mawhai o nei whapapa I na mai tutono o se tā vale. E wai ke le iloa le koi fo I a kui kongo lau ka vale o le mea whapapa. Ia na mua I la ia leo lau sunga mua toi ma le tau tā vale. Ia o le tūlanga nai peo nei le vai asoleni. Te iwa I se le fia. A or ka ko vai asoleni. O mea whapapa. Ia ale so le senga ia lo tanau nau tai to vape ma ngai ia ko ka alo ia fo ia le kiwis mal to Samoa pitai dole e fe lo le melen tu pulta tu ta longa ma le matematon ile melen tu pona ia so ma kwa ka vape so ia ele ngantoile o ma kwa ka ape ale le wi go le tala voile ele kelele le ta lo tonga ile so naf. Ia e fua antula I le tālonga matantu. E mo ia o le ngā makua esiale. Ia e pangalia. Ia o le tūlanga le dāsa I tātou. Le nāwa yaso. Ia o le tala fia. O le ua sauri atu le tō Samoa. E whetau. Ia male au wale kiwis. E whaiale I nai sini. I le whai unga o le neia vayaso. Ia o le tūlanga la le dā. E aona sila fia le pa. Ia male malo le tātou tru. Ia tāpenanga foi. E pe o le sauni e tuiai e le tātou au le toa o Samoa lono winga a e fia alo e te mata I le tālonga e a to tongi lau pāsese pe whai le vaenga lei o e to tongi mai lau pāsese e ona e a fia o tuai lea pe e te tala au antu e se e mai moma se e tāpo ia e ala la whaiwana o alamo tama whanau a si o tātou tru o la vapea lea ona whai e nā I sini au se talia.
ai le dinga ngole awu sole o tangata le mo la fa ta wa me fa papa fi le nga le fa ta simele fi nga yala o pepe tala ileni ya wa fo ia se tanto fa mtlanga e winga ile no fanga le mafuta mai le dinga ngole awu fa tala fa to le fi nga pepe ma no nga lu ma no fe fa ya fa fela to le ftlanga fonga mo le nei time le uli va ne foi le fa fonga tapua e Samoa ya fa nga ye foi ma fa au matiu tel nei yaso ya le o tatu wa uli foi le amtanga o November ya wale o tau mi foi ya tatu wa nga ya to Christmas ya tala fa nga le la le ya yo fireworks fonga mo e fa papa ai wa fa lango e fireworks nei pa Manulu wan tule pepe o man to wale mana fa imanto me fa papa o ti wat ya ai fa tayo le la ko mo mai si sa plai ai la u fionga ya male tanto e kale si fo o nga fe to nu le fa tanto me fa papa le pepe ya no si la mai ya le ma to te lu ma tonu al ma to falsa tolu iva tolu Massey Road i Mangele East ya so tonu mal KFC fo le lu Massey Road fonga mo ya fa ye fo inisio inga se tata watunu ya olo mana mia ya fireworks po me fa papa ya anga I mai nele tato Ecclesia St. Mark's Presbyterian i Mangere East tolu iva tolu Massey Road ya le woto si sila mai ya ole tele ya tu inga mau paelu ya o isi tu inga ya eta mala po ai fisi ese ya fonga mo ya mau atoa ya lo keti ma vaenga ese lavo tu inga fireworks lo na mia ya ese fo yo la tu tau na vo tu si la mai le tele o isi ne ye nga fo inai fa na ulaiti ya ai le ya lo anga ai mai nele me o fa ya tu ilta tu pokalami ya mafata wa tu ya tatu me fa papa ya ete sila le ya fo ile tele o lo fa pe na maua o lo fa na tongi le cash em fa na ilta tu f pos le link ma lo va tang le pepe le umile tala il tanto fa le ie dai fa i tanto fa tonga me fa papa ya mata mai lava le sefulu le taeao ya se ia o atu le sefulu le po ya nei le aso ngofua ya le aso taeao ya ma le aso lulu la le aso mulmuli na fonga mua o la fapeona ye le tatou ekalesia i nei wa fot fa mo fa tawinga o tatou fireworks le link ma lo fa to yo lo winga ya nga te mi voi le na tu wala nga fe kur ke si ya fe ko lo nga iyo maua uma mea tu te mana o mea I Mangere East ya ai le ngata na ya ole taimi wa telo tato na fenga luenga ya ole fato ata puni tato falo loa il se fulu le po ya ele nei ya le mo la no manga I me mauti no la vala so ata ya o mala solu ya wa so pisia ya fonga mo ya ole fo ye fata talia tu lava po ta ya fe mo mai tato au fai fu ya le matematonga mato Samoa ya le ya fa yo fu ala we fo me fa papa fa mana el final leta pena tu la sa ma lo le on sai ma lo fu le lava papa le ala pep no talo ma lo tonga na fia u te lo ne na talo toita alu tanto mor kiwi fai si fa le tono ta pena ngala au tonga ya malo no winga te le lava ngal fa ya onga ma tamata alo warta sang fo ya fa tayo na final se tato au ya ma le foi la wa ta pena tu au stadia ya pele o anga ye to ofisa war fa sala wino ta talonga fonga mu ya ole tulanga voi le pepe onai e tele le fio ala nga ye foi ngai ka pe nga la ti e ta pena ti e wa foi le sia tanto ta sanga tu atu o tam sanga te fito le manis ale na mi to wina le pepe ma ta ina e le sa ilinga champigno le te fito le kilani sa mo fa ngol dava yes ya ele ngata le sfuru lima le wa mai atu champini sala I mo le tatu tamul sanga sfuru lima ya ole tatu taito fit ya lena champini ai manisi ya va ya foi fa tum tumulio le malo la tunu sa wa ya ya ele ngata na fa ya tatu talonga ya sa ye foi ya tatu store sa mo wa me ai ya o telefone nai olo ese ni so business ya manisi o ai nga sa fa peona nga ya to lango le taito fit le
ale au kilani Samoa ia le agalana ua sauni foʻi la le tatou fitu malisi ia lona uiga la faatumulia foʻi la ina i le Manukau Rovers le malaya Manukau Rovers na fa tatou talo i le asotona i nei ia se iloa fo ua longolongo peli foʻi le malu la tunu e agaʻi atu ai ia e lelei ala walu taito fitu a malola uau ala fo ua i mau mea faapapa e tafaga agaʻi luga ua le pesa mapini lau au auā te vai atu ia mulupola tele le fiafai mea faapapa ai le ini mea nei la asotona afai la faafofoga mai ia manager lau malosia malisi taimitonu ala ne ua tauna agaʻi mai le faatau atu fireworks Samuel Champin e le gata i lena e ave mo le aulakapi ia laga i toʻatele foi na ia lo le fioga po le susuga ia mopola le pepe io ia o le lava nai tamaiti matamata i faapapa lenei paele sau mulupola e faatau atu lava ni mea faapapa le fanaka ia malo faautai ia o anisi vaega ia ona silafia le tunu tatou foʻi mai ia tatou mea faapapa ia o le tautua le tatou digital masalo o le asogafua le la amata i lona faalauiloa ia le tatou promotional kiusimasi o le mea mautinoa ia o loua ia tatou travel prices o lona uiga e totogi a teitisalo pasese te malaga i Samoa mai toe foʻi mai e le agata lenā e maua lau 5 se lau tala Amerika ia lau pocket money ia o tatou pepa malanga na o le la seʻi pepa malanga mua i le asofa o te sema o ia pola solua le asogafua muamua o te sema ia o le a seʻi ai le tatou pepa malanga muamua lona uiga e agavaʻai latou o le la lafo a latou seʻeleni e faaaogāi ClickX a matatou le asogafua o le vaiaso lea ia pe lafo foi top up taitolu sefutala pe sili atu o aiaiga ia o le tatou faapitoa le fogamua ia lafo le 5 se lau tala New Zealand pe 5 se lau tala Australia pe sili atu e faaaogāi ClickX ia aua lou avanoa i tonu le o le tatou seʻe amantua e taulana lafo agaʻi le mai keasa titisao ae leo le ese o le mea lafo ana i ai lau mai telefoni sipaga le ClickX ia nai faapea la ia o le tonu o le tatou seʻi ai o la togafua muamua o te sema e seʻi e tatou pepa malaga muamua ia o le asogafua muamua o Januari le tausaga fou ia e seʻi e le isia tatou pepa malaga ia e faigofia auala e avanoa ai e te agava'a ai na o le lafo taimiuma e lafo e lau 5 se lau tala New Zealand o le 5 se lau tala Australia agaʻi le mai casa titisao maua lo avanoa le seʻi ia lafo foi le top up tolu sefutala New Zealand pe tolu sefutala Australia pe sili atu ia maua foi la lou avanoa tonu o le tatou seʻi ia tatou pepa malaga ai malo faaputaia ia la pepe o le ua matalia i le so le tatou faamoemoe lea mo le faapitoa lea mo le kirisimasi ia o le asogafua o le vai atu asau aso te fulu lea le amata ai ia na faalauiloa lo ingoa tatou entries uma mai le Monday next week aso se fulu o November ia se ia paia ia le aso tolu tasi o November aso tolu sefulu o November ia o entries uma na la fai le tatou seʻi muamua ia ona toe faauau o toe foi lai o te sema fai ai lole o le tatou seʻi lona lua matagofi e maua le pepa malaga ma toe foʻi mai fia foi ma le pocket money le pepe 5 se lau tala Amerika ia laga laua faitupale e tonu o le rate tupe New Zealand ma tupe Australia tatou le la faaaogā tupe Amerika ko kalagoa faatono Trump foi la le vaega lai samu ia malo faautai ia i se le matagofie fo le nā faapitoa e pe o le sauni atu i le nā vaia so fou ia o le vaitaimi o le pisi le pepe i lewe le taimi e ngalo ai le angiangi e ngalo ai le masima o le suka lau ka pongi whale o lopo o supermarket i lo tanto o tunu i Samoa o le ase tūlango i le tanto o nangale ia o lo whaawa wina pia le tautua le tato Pacific 40 e ala le lato talofa voucher ia pe on silafia ai angai sa o le tato website ia over man se lau tato whalo o loa nai mwhaina la fwoi lau talofa voucher a wad faingo fatau ai ngai Samoa ia le ngata upolu au sala fai foi ia le weta uarta ma foi le wasto na i wafiafi ia le fatau mantua fatau pa wala le awala vave mfaiona e tef sosoani lo ainga o le faunga o le tatou talo favata ia na foi mfaina tongi ele cash power ia mfai foi na tongi ele le pilio le vai
ia o lo e foi latou lo whaonga le utos ia latou te unga tupe Samoa ia o na foi e whaonga le tatou talo whawata le tongino tatou unit le utos ai te anga ila ngai le website le utos ia e a wala mai e nalau sau o na tawana whaonga ia access masani o lau password matulang papena ia ina ia pai foi ona whaonga le tautua le tatou talo whawata ai le level so tai mai pea ia inisio vaenga mana o mia ia mo tatou tautua na ia ai me se foi fonga mo tatou tia marketing ia o le lava o lo ngalulu ana ia tatou fo mai ia pe o tia ia ile fatinongo le o le tatou au nanga le ia war tatou vai esi mal tatou sasalapa ia mal tatou tamalingi ia ona o lawa ia foi tutuangia le sunga ia moangutia ia impeso ia o le le wa o lo fapeona le avanoa e te minei ia le lau fa e on tofi fo ba ia te talenga tetia pa vale mea e tau tala loa i tetia ma walo moangutia ole me taua ona e lava le tatou sapalai o tatou vai uma i e tolu wao ia o te lor tatou tamalingi o lau o te titi mai ia o lai tatou sasalapa ma tatou esi ia e leia le vave mai ia ona o lo faatalia le sia tatou oka masalo fatoa mo le vai asfou ia o lo mawhai lavona faatau atu tatou ofisa i mangele ia mo i latou foi fafotu i mangele ai manao mia le matou lafoina atu le postal service at New Zealand ia lau vai ia e mawhai foi na faatino tulaga na ai leile fesotai mai pele tatou olu atasi 5 tolutolu faafā ia faamausaliu mai tulaga o tatou tautua esesen na fogamua ma lo faamatai le pepe toe faemotasi mai a le toantusi le taia i le taimi lenei mo le silafia le tonu tolu iva tolu Massey Road Mangele tumatonu a le Farsal St. Mark's Presbyterian Church next door el KFC leilunga Massey Road ia e mawhai ona e suma e matala au mai ia e whaatau atu ai ia se fireworks ia wafod Christmas i martau sanga fau ia ai whaftai telefonga mua mon matou avanoa el nefia fia pai mai sau sore se ia watu ia mo yang awa uma kouti wali ia ai watu peni fireworks atamait lo va tai ala tatou faia pe ona e sa no manuia foi le fenga ia ma le tautua ina le tatou tru tatou felo i stadium mo ia whaftai lava soifua ma ia manuia le fionga ia le OPP tala i lene o le tautua ma le au nangana le DG Cell ia na fui whaatawala to me whapapana i luma mauta o le e kalesia i na St. Mark's Presbyterian i na i Mangele Society o le watu ono malafa midute o na tale o le tula e tas Radio Samoa Taslima Ivatolu Amo. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. Alofa lava au te roa. O le tala fia ua whaiti nei tausanga mai le ona sefulu 5 tausanga le matua le soifua. Ua whaatino i nai polo kalame o siaki ma wha atonga au po tau whale manava. E le eisa ngaluanga tele te whaia. E au lia lo le 5 le 5 tausanga le matua o lo soifua. O le alafo fua atu i lau pusa meli ia le pusa mosu e suenga ma wha atonga au ma tau whale manava. Ma wha amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai. O le amo fua pusa ma mea whaingaluenga mo le tino ino ia wha ata masusuenga e tailua tausanga malafu atu se o ina e aulia e fitus fulima tausanga le matua o lo soifua. A vave iloa, ma mau e susuenga ma wha ata o ngā au po tau whale manava le ka nese le amatanga e ma whai o na tonga whatia ma le manuia e le aise tongi e vave ma whai ngofie o susuenga ma wha ata o ngā au po tau whale manava e ma whai o na wha sao ina iola a mau alola upusa 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Lui tau mō le aso. Ki o le oti ma se oli. Keys of death and Hades. Whaalinga i lona mata upu mua mua, a o lona foi upu e se fulu ma le valu. O le ola nei lava, sa o oti. Whaauta foi, o te ola e whaavavau lava. O ia te au foi ki, o le oti ma se oli. Ki o le oti ma se oli. Keys of death and Hades. O se feta lainga tu sa ole nei a Yesu ya Ioane. I whaalinga matautia na ia vaia. Ina ia tūsia mo e kālesia e fitu i Asia. Tasi le nei o fe au tāua mo le e kālesia kerisian. O loo u mia e Yesu, le pule ao o mea uma. O loo ia u mia foi, ki o le oti ma se oli. O lona winga, o lana pule, e ao lea. O loo u mia foi e Yesu, lana pule, ile maa lo o le atua. Sa moai. Malau tautua i totonu ole e kālesia. Tāo fi maula ia i lou whaatua tuanga. Tāo fi mau i le atua. Tāo fi mau i lou walofa i le isi o uso a tangata. Ia e ono sai. Ia e whaamaoni. Ia e whaatua i le atua. Awa e sila fia i Yesu, launga lue i totonu o lana e kālesia. O mea lelei, a toa ma mea leanga. Ua whaari manino Yesu, o loo iona a au, ki o le oti, ma se oli. Sa moai, fai mai whaalinga na waaia i Ioane. O loo tui pea Yesu i lou loto. Fai mai Yesu, o le tangata na te tatala mai lona loto i ateia. E nofo i totonu o lou loto, o lou loto, ma o tātou loto. A o ina nofo Yesu i totonu o lou loto. Fai mai Yesu, o ina, tātou te pule whaatasi ai maia, i totonu o le mālo le atua. Sa moae, o loo tui Yesu i lou loto. O loo tui foi i le nei aso. Aea, pe a se i tatala ia lou loto ma lou fatu, i a Yesu. Awa a nofo Yesu i totonu o lou loto. Ua e i totonu o le mālo le atua. Awa foi, o loo u mia Yesu, ki o le oti ma se oli. A o Yesu, o ia foi, o le fai totoa, o le mālo le atua. Tatala nei lou loto, mo Yesu. Tātou te tālo. Lea tuai. Whawhetai o loo e u mia le pule ao o mea uma. Ua ooa i ki o le oti ma se oli. E pule ao la ua fio. O le mālo le atua. E pule ao la ua fio. O lo mātou wola. E pule ao la ua fio. Tātou ia ma la ua fio i le nei yaso. E tonu malelei ai mea uma. Lou lava suafa Yesu, lo mātou walii, ma lo mātou whaaola. Ua mātou tatalo atu ai nei. Amene,
In this update, the government's moving to overhaul teacher education. An OECD survey found 62% of graduate teachers lack confidence in relaying their subject. And the ERO says nearly 2/3 of principals find them unprepared. Education Minister Erica Stanford says the Teaching Council's role in setting teacher standards and training requirements isn't working. She's introducing legislation to shift this to the Ministry of Education to restore trust in the governance of the workforce. Alarm bells as record numbers of people make KiwiSaver hardship withdrawals. Inland revenue data shows September was a record month, with more than 5,500 withdrawing a total $48.9 million. Public Trust, which approves such payouts, is seeing triple the volume of applications compared to previous years. General Manager David Callanan says records are being broken every month. That's just really concerning because behind every application there's a person, whānau, who are struggling to make ends meet. And one of our largest KiwiSaver fund managers is hoping its new company will ease our mounting infrastructure woes. Simplicity is buying in for Kiwi, aiming to raise billions to buy completed infrastructure across the likes of energy, water and transport. Only New Zealanders will be able to buy shares. Simplicity co-founder Sam Stubbs says New Zealanders save hundreds of billions of dollars through KiwiSaver. Now, they could fund infrastructure overseas and you get the investment returns, but it wouldn't generate the jobs and it wouldn't generate the infrastructure that we use. So this is a Kiwi solution to a Kiwi problem. Hope for a smooth transition at TVNZ after a shake-up of the flagship 6 p.m. news bulletin. Simon Dello stepping down at the end of this month, being replaced by Melissa Stokes. Commentator and spin-off founder Duncan Greaves says Stokes, being well known as a weekend newsreader, is in their favour. Had you brought in someone from outside or even someone from within the company who hadn't been on 6 p.m. in a while, you've got risk associated with it. They've done the best they can to minimise that. That's news. In sports, Silver Ferns coach Dame Nolene Toto is urging for more protection of those in her position. She's been reinstated after a lengthy stand down, but won't guide the side on their 5-test Northern Tour starting this weekend. Toto wants an improved framework for those in the mentoring game. There's gaps in our sporting system. I can understand why coaches can't hang in there, and I will stand really strongly in regards to due process, and anything like this needs to happen moving forward. I'll be right beside those coaches. The availability of injured All Blacks Scott and Geordie Barrett for this weekend's test against Scotland in Edinburgh will be decided overnight. And that is sport. I'm Raylene Ramsey. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Oh no. Oh no. No fight it till me oh no. Oh no. Yeah, for my maunga me sao falong wai. Yeah, for my fo I maunga le pule la o ai. Ai for me oile bele me na o mo o ai pe ofisanga le savili ma mea e tutu puai. Au le lofa na o lofa nei. Awai le ai na vocês o tu salilo la le lei. Le la au tu tasi pe o le funga arasi wa ma e le matalasi o yo ta o wa tasi. O le wala fo ina lo manongi baby. Wa ta so ni manu fe ai fo le meli wa wa tolo la o mai le pongi sa wa ta o fi e ma fo le lei ma fala. Na o fi to fo le matang o fi ma sa lo ai wa ngalo sunga le fai ngo fi wa o wi lo le nei e ai le pelu ma ai e tu fa matala o le tu mai. Wala vai o pule oela o bele pete musu. Awa le fua e te lulu e le to e fua mai. Le fua e te lulu e valea i lo ulu. Se savini angi mai ta umai. Oh no.
se te Ngā o le kufisiri o le mawhauwhau Pi I a mau ki a oe pou ke wha a kau O ou mo o mia se fuala au O mai ka marmanga se walu Se ko ai mangaku Whainga kawa e alu Ai ku umai o au O umi o le miki le mawhai o ngā whawhangu Ka ika wawa lea Fie maua o se ea Fie maua se suinga o lea Lofa wha a pea O lo au le lei ua A vea ma mika mikanga Pei o se moli ua Susulu mai le ava Se wha whea o mai o oe le pele Pela pe masele Whai kikiri mahawa Kafi e se ai uma leanga Ai ku mangi le lei Ka lela wasi sila I le kele o mase Lilo I le langi Mo se fe sosoangi E maua mai le kali pe ai afu ma e kangi Le ei se whai ka o ngā whamala mala ma Whai mai ti o lofa ngei O lofa ngā Aia Se savidi angi mai ta umai Oh no Ole mau a pule, ole mau la maleata ua.
mona pea si o I uleo ele pule ni papalangi o la Samoa ole mau a pule ole mau la malata ua ole mau Samoa mo Samoa Eva aya kula oi nari wasa asa mai nga oia ei ua pule lava ye yanga ia oi ea Saula ia Siva mai se yo ufa a fiestia Umai Unga luenga Pa a tau pati Oso pelue lue mai Susau panga Tini tama Oe po ole toi ina Uma ila Ambi pila Wali kama Shawe lava Famole mole Yai fo iselo matua Ufasina Famisa misa Wali tini Shawe lava Famole mole Sivala ia ile musika If I'm manga ya ila weva Awuli pusi ala panga Etupu ai foi o semisa Au manipo Oi mafuko fo te au manipo Oi a winga fo I au manipo Boom chicka boom papa oh 5, 6 kilo low key no Kayla record yo Son of the S-A-M-O A way night and day For my people the Malo people the Ausuie Oh my fight yeah yo my la iya Vika let's go Sivala ia ile musika If I'm manga ya ila weva Awuli pusi ala panga Etupu ai foi o semisa Yai fo I se fafa finge Vai ma soa fa sopa moa Wali kama Shaua lava Fa mole Yai fo I se fai lele Fai sana sefe Fa lai pankeke Wali sunga Shaua lava Fai lau kama Sigala ia ile musika If I'm manga ya ila weva Awuli fusi ala panga Etupu ai foi o semisa Sivala ia ile musika If I'm manga ya ila weva Awuli fusi ala panga Etupu ai foi o semisa E fa vivianga sui fe filoi o le rivango le woli mai a kas futialo. Ja, ma Victor Cowell o le Kilo Records e langa tuwi lea o Reverend Fala Fichele Falafantu e Nari ma Mr. T ma Ben Beitana e vantu e fo tanto polo kalame fanga solo. E le rea woli mantango fie ma le vevela o le asunga fua le rea su tolu le rima sino novema lua afe lua sefulu ma le lima e oi. Na mo so wa no ai le fai ngor venga so te mai mo ai e le malanga tami lo le ol peliki. Ia lena ese le luas fulminu te mua ese le luas fulminu te lona lua ese le luas fulminu te lon ton
Ia ma le wha o la tōtonga loa la o mo meo le no fo o le au wha leo leo. Le ne toi li fia toi lunga le ta ano lo pele ki le afa muli muli. Ia, ai se fui lan koe ngā na whali ringa whatino le ta longa sol. E le malamala le lau whali po le me e se anga kula fongo, e se le kula fongo le tātou te malamala mai. Ai o le se senga leo le mole me ta o le interpretation. Ia po le wha winga ina. O mene i utu la fono e ilanto o lo i lunga i o le Northern Hemisphere. Wa tu sa mai lea ia i tanto le nei New Zealand le Southern Hemisphere. E se ala ko ia sikai. E se foi le tanto wa fa ngai na utu la fono. Ea ai o iwa tanto i loai. Le iwa tau sanga tau loai le na malolo ili o pele ki le awa ailan. E ila tasi o tangata sa Wheselingia ia le o le pele ki le tulanga lea le li kapten. Ia ari sa vea. Po o wha noa noa ngole lua fe maleiva. Ia le iwa tau sanga tau loai. Lea ua lenga mangu malo le o le pele ki. I le iwa kau sanga muli muli ane. Soli. Ola se ngā iwa kau sanga. A le wha kusa ki ele tausanga e lua fe lua lima. Ia, ta ilo i, o le tausanga na e lua fe sifuru ma le ono le ntala noa mai. Ia le au wha sa le lau i le talonga i le aso na nafi. Ia, ai mawhaiwhe o na wha tupu manantu le ntulanga. E toi fo tuai. Ia le anga i lumo le talo le au le o le peleki. E wai le toi pomale le tulanga i peore ia le talonga o le rakapi i le lalo langi i le taimine. O le makua ke lea o le suinga le waiai. O au e pe ona yele o le pele ki sha fe ile tele o au. Ia mara wa Afrika i sote. E le o to ia se tulanga na o se fe o se si au. Ia o le tulanga foi le ma walunga sa ia le fa tinonga o le lakapi. Ai silsila ia isi au e misia au ia mai le o ile Six Nations. Ia o to titia tu sa le ia technique solo fa ngai. E na au lakapi. Ia mala tantu au le o le peleki. Ia la whena mai tauan tui ta alonga o lea fua. E le tātou tala mai sa moia ngalwana mana au takawhai. O lea wantonu wantu le malanga le tātou au le manu sa moa. I le tāmlu sanga le tolu ta alonga i tauna manu malo. Hai. O le ta alonga muli muli lea Ripper Charge Games. Te tauna manu malo e le manu sa moi au ia la tau ta. Ona se kiwai lea o le tātou wavanoa. I le tāmlu sanga o le ipole laulang. I le tau sanga e lua afe lua fitu. Aia e nofo ma e whaatustusa. I le tūlanga e peo na iei le lakapiliki. Tolu sfulu i wafe mono tupu tangata. Lena iei le malai o Eden Park. I le aso nafi. E ui e tō te lewe mai. O tangata tonga. Ea e le whiwa i ngia safu le lenga le lokua. Oi. Ia a lokua rio lenga. Kolu sfulu i wafe. E oi. O le winga lautala. Mai maui. Pe ana wapea. E tutusan tu la fono. O loo lima teita ina ita longa ye lua. E yeini tu la fono foi lele ta fiai. E ale mela e ta uole. Fioso so solo tama. Awana saundo marino. Le pulenga o le ta longa lakpi li kila langi le vea. So na se me vai today. Ina ua fisilingia fo ele au vasalalang. La so fida ngalo. Ona o le fioso so fai solo tamata ano. Umanta ano ya Australia aluka ano lakua kungu. Umanka ano ya Samoa lauka ano mai ya konga. O le tali manino le li ofisa sili o le lakapili ki le langi e whapea. A le asa kou wawa ai ai i malai ta ano lai whai i talonga. O ngau po o whaatumulia. O le au ngana o le mele o le tatana o le avanoa. E o antu i tamata ano. E tau ave le antunu o la tau matua. A le o le antunu o le tama. O le antunu o le tina. E po o le antunu fo i matua o matua. Fefe pena whapena le tātou tālonga leo le lakapi. Fefe le matau tia le maua lunga. O le levo leo o antu iei le tālonga le lakapi. Mo au e peo le iei tātou le manu Samoa. Le aua tonga. Le aua fiti. Le aua isi antudu. Le e afoi. E le o tele le maua lunga o le tamau ahinga o lo. Ta pena ia la tau o lakapi. I le tau sanga ma le tau sanga o le tamu sanga o le impole lola. O lo no winga matua te le la vanoa, e tau wa ai tanto, i le toa ngā levo le ye le levo le o le peleki, o le wallabies, Afrika i saute, e nge lani, sikoti lani, farani, aia lani.
Ia maletele o aua isi e tunu mahanorosi o lala. An tātou ngai e tūlen tunu o Japan. Ia langa o Japan i te lea lan tutupe. Ai fefe hepe an te tala lewa no. Nga o ngale pi kia lewa ka mai i le manu samo. O ia min le olperiki. Te tala lewa no pe mana o ta alo mo le manu samo. La le mbeo le atu. Fefe se mantango fi. Ma le fatu muri o le malai. O wa ele ngata. O le au tāpua i lewa ia le olperiki. Ia wa i silsila i talo ngala olperiki. O le makua ko kene o le au tāpua i New Zealand. Ai va pe fela pe va pe si tia va pe dale tala ino lewa noa. Mo au tātou le pasui kama au ia i le tia tu. Va makai le whakumuri hai la malai ia tātou. Pe kwa iwo. Ia e pangale. Sali. E ele me foi le tau le tongi le mo. Ai u le afa. Ko se va mai o le pulenga le raka pia lala. Ai tau la mua tu ia i tangata mai nei New Zealand ia mea. Ia e kako, awangi o kako whaafaiva. Ioi. Ia tātou tauwhi te talo pēr. Ia se teimi sausas. Ta tala i lea tūla whono whaavale.
Mana mie o e pose sia lo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga moni usilo. Imata au pue peo le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whaia lau tali o le ioi, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iaila na laisene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, imata au putau fe malanga inga, e awhia imata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O lua tasi lima tasi, o lima. O e mo mia se whai mo limo ngā nuenga o lau mauta, pisi nisi po malu tā pua. Manatua lole matavanu electrical o te vanga Filipo a kau silia ma le lus ful tausanga o tautua i ngā luenga wha e le tise I sā mua mani usila nei. Wala au lole matavanu electrical I le olua tasi lua tolu, iwa wha. Olua tasi lua tolu, iwa wha. Moni quotes pe whilo I fo I whatalano ngā luenga o loo fuafua mo le wha I unga o le ring tausanga ai mai se le tausanga fau. E mawhai foiona e emaili I le info@matavanuelectrical.co.nz moni si Farm Talanga. Oh my, fata mo and follow chicken and things. My popcorn chicken, crumb burgers, my marinated wings. Le Chicken and Things, numera 1 di Melvin Road, Onehanga. Te tala mai I le iwa le tai au anga I le lima I le afiafi, a songa fua I le asu tofi, ma le iwa le tai au anga I le tolu le afiafi, I le asu wharaile. Telefoni o iwa, fatasi ono, limatasi o ono. O le aiai si whaapito mata utia mo le te tala aloa ia o le Chicken and Things I le aso ono o ke topa. Radio Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. O te whawhiloa ia te oe mwhai o na so tai mai tātou por Kalambio le Anreto Leola, ile nei fo yaso ma alo lava so I fua manuia. O le tusi whate otus furuono o whaupe luas furu lima e whapea, o iai le ala o tonu I le manatu o le tangata o lona taunu unga o ala ia e oti ai. O le upu mo o le aso le nei whapea, e mawhai o na sui le ala na e te savali ai. Se ala fo ilea e te loa lava mai le atua, e le o se me te tau le mea ngai ki whaia. Whate ta inga po o ni mafutanga se o e iai. So sko inga mafutanga lava, ma fuka ma sisi tangata ki loe le tala whea ngai. Po o se amionga fo i olo e whaia, ki loa lava e le seki nga ko inga amionga ngai ki whaia. Ia po o se mea fo I e te loa olo e fia iai ua whaoa le tūlanga o le tua I logo langa. Po le alava se mea whapena o whea ngai ma oe, se ala whainga tāpo, se ala kei loa e, o ngai ki fia whai, e ke la ngona I te tonu, e le tala whea ngai. Kei loa, po le ase ko inga mea whapenga o whea ngai ma oe. A e whaia le mele nei, o le ki lea, e mawhai o na sui ai lo wala. Me mua, e mo o mia o na e whaia se filifilinga mautu. Whaia se filifilinga mautu, sao ma manino le lei. Wa ilo tangata o le lalolangi nei tangata fo I e, manu malo le soifuanga le nei o tangata na loto te tele I latou e whaia filifilinga sao ia mawhaalango lango I le atua e fesoso ani mai e whaatino ai a latou filifilinga. So le upu foi la mo o I le aso le nei a whaio e savali I se ala e te iloa o se ala se le upu le atua whai mai e whai mai le upu le whai maautu o le ala ua tonu I lo manatu whai mai o ala ia e whano ai le tangata. A whai e sa vali se ala whapena o ke mga e whamanatu ia te oe o le taunu unga o le ala le ngā eke fia iai. Ngā ua e ilo eke fia iai eke ilo ala vele seki. O le unga, o le oki, o le kalanga kuspaia, o le oti le taunu unga, o le whaia e oe, o le angasala. A le mele kaunga e whaia. Fili se filifilinga mau
tu masao le lei ma e whaalango i le atua e whesoasoangi atu o ia ngā ke avakule malosi e te oe e ku ua ili me ngai ki whaia ma e ko you turn ai le ala ngā ke vai aku ngā ke a ngai aku ai le whanonga ia au le ise malosi e whaia o le lui mo oe e ke tangi le atua e whesoasoangi mai ma e whaia se whiriwhiringa sao ma mautu le tua au mai le loto tele so se tasi o lo o ngai loa lava o lo savali se ala e le iu le lei a o lau fio e ke whesoasoani a lo wanganga pa ia ma whaia ina loto tele e whaia se whiriwhiringa sao ai le i o i le iunga o lea whiriwhiringa whawhitai so amen.
Emanu malo, wa emanu malo, wa emanu malo. Manuel mai le Peace Chapel tolungan tuaile polkalamida ole il Irene Toleola e pe ora fungida tumunta brein del sunga il fai au ya pasta la fai copa ole Assembly of God il lano isava yo lanto mosi siona fa boponga il taimi masani le so dai au ole wa tu in sulfitu mala fa biduto na dala ole tu la e lua dala lua da wada tu le unta tu dala i vei frola ngada sa moi pe un tupida mai. Ja, wij gaan op telefoon wala leole radio samen tussen lima je tolu amo wala vele long puili yo long tu pa ma lo to malo le ya so fu ma tu asale la le vai ngola ulia tu le me paul telengona lo ma di ya wala te fi to fo ina le la ma if ya kamba ile ge ya woli ni te ya we to ya faida le tu la to ya so fi le dama sine fo pa ta tu lia te wā i le wāu te wanga fiafia laifa talawan tulu so ya pasa io ele le yale tangi a San Leo Tele Junior fu momara ngai dai Brisbane e ausita lia kisa so le faia de vainga e mo to malava o le mafuto mai le vainga o le holi le tato polkalame. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kasputi alu. Awal suia ngila wa le kio. Eva mai ina se fulu lima iva kolu. Amo Radio Samoa. Bevela mo vela ni hele le ban hulu le wan to is fulu no midu tona tale le tula e luo di sineo tanto fa linga ma fa silanga le to mai le ofisa le tanto wala le wala le long puili o lo to ia ma lo o to ma lo ni si fo io fa mo la va pele ona fa to wina le di masina a to ai foi ma le di foi va yeso e to mo an to le tanto fa silanga tan wala dei
o le wha silsilanga mo i lātou uma e tupunga mai a talata ina nofo mau i mai tua tu inga mala e matawhanga u le tongia i ale pata o lo wha peleo nā lala i Samoa Amerika Samoa ma so te tawha o le ke lope o le anwhia le tātou taladoanga lo na lua i le nōwhanga o le Church Unlimited Cafe e le tolu pa 5 te Aratu Road i West Auckland e whai le sto na ia so lusu maliva o November lua whelua 5 i se fulu lua i le awauli ma tau te wala awa tuai ma le whaanoalo il pa ia ma le mamalu i o tūtūlanga whaalupe a whiwhio matala au mai o loule awai mai ia o le a le whaatali ai ia fuafuanga alo tātou a inga poto poto. Ai morisi whaamtalanga, whaapsota yanea tātou numera ia o le ata ua, o New Zealand wala au le olua fitu, whaalua o tasi 5 luono. Olua fitu whaalua o tasi 5 luono, a whai e jalala i Australia, o le numera o le telefoni o le ofa, tolulua valuiva, iwa lua iwa fitu. Ofa, tolulua valuiva, iwa lua iwa fitu, whautaiolo se nia le tātou whaalinga le da, talataina valusia talataina leala isalanoa William Palmer to inga malava lotu talataina anto ai mai fopo ono sai Palmer. O le a whaia le whaalinga o la o le Pasifika ma te tau pea po le malu i le Te Puke Community Centre i le asto na i aso se fulu ma le 5 o November ma i le tulai tasi le awoli a nga i le tulai wha. E ma whaiona whaia so la Samoa ia po le Pasifika e wha ali ai ia lau malu po o lau songa i miti. E monisi whaamtalanga whaamsota ia nei al whalitua ia Sabrina Fale i le olua tasi iwa ono tolu o tasi olua tasi iwa ono tolu o tasi ia wane e mesia pea whai ia o nei ai lau la e po lau pea ia po o lau madu ke ia na mawai i da ia o lau whai longa fui lele a langa e rua ke ka whau i ngā. Awane ngalo sa lo minga o le tusi o le songa anto aima se lo minga o le vao filifili e mawai whaalo penga o Samoa i sisifo tutuila mamanua o nisi o talatu o Samoa o langa upu o le matafa i o le matai le whaingo whaale walawe pe o wha i poiponga maliu leo si o singa o ainga pe sila whainga o Paolo o si i wha anoalo o wha langingo e kaelesia ma le tele o le ngangana o wha aloalonga e na o le fitu se fulu tala le tau na o le ofisa le Radio Samoa i le tolu pa tolu ono Hobel Avenue Marukau e maua tuai saulo minga monisi whaamtalanga walang maila tātou ofisa i le lua ono lua tasi 5 iwa tolu lua ono lua tasi 5 iwa tolu ia pe anga isa o lunga lo penga te wha ilangi le Radio Samoa o le shopradio.samoa.co.nz shopradio.samoa.co.nz e whai mai ei lau oka whaawhitai. O le whasilsilanga mo le bahtanga le whianga waie e i sa whata. I lawa tele ta waie whasilsila antuai ma le whaaloalo i le bahtanga alo mo tama whanau le reinu o waie e i sa whata e whaapea. Whaamalamole whaamda tuantu le tātou maftanga ma sani la stonai nei a so valu o November lua whelua 5 i leitu lai tasi lea wauli e whaia lea i le lawa o lutu i mangamau i le fall i Neri Place i Mangele. A whio mai matala o mai tātou mafuta ma wha mautuina an tātou polokalame o le whai unga o le nei tausanga ai meise o fuafuanga mo le lua whelua ono. Te talo i alofa le tuama moli e tielo tau soifua i lea aso tātou whilo iai londa lofa. Morisi whaamtalanga whaafsota yanea tātou numera ia o le o iwa lua fitulima o tolu tasi tolu. O iwa lua fitulima o tolu tasi tolu. Bole o lua tasi o iwa 5 lua valu. O lua tasi o iwa 5 lua valu. Whaamtaiolo seinia e le laulau a whono a le mahtanga le whianga waie i auki lani nei.
Malay tātou wha silsilanga muli ola maruia Zumba. Zumba. Tangata nua o Tara Mapapa Toi. O le awhia le launch a le ola manuia Zumba i le Australia Day, a so fitu o November i le se fulu i le taiao e te tala le avro mo so seisi e fia awai. E mawafua le tamaftanga i le aso tātou filo iai i le Australia Day aso se fulu o no le Australia Day i se fulu i le taiao i le taulanga whaatau i o Tara. Ioi. Kia wakwa whakaulau pepa pankeki. Ia mai sumpa kwa ia inga. Ia pe ki alu foi o e su e ngia ukana i le aswalei. Ia mai sumpa. Ia e maanga ia su e mai o ukana. Ale ke sumpa malia kwa yo. Ai le anga foi lele le vai mai tot. O fifu le penga le maka ingo o la se. Ia whaatalo whaantua ina i o tina ia whani mapeu. Ya ile dei vai ngolea woli le ngan tele so tina ya sui ya mauto malavale mafuto mele dei vai ngolea woli testiva male ainga le mafuto mai nai Canberra Australia ya mauto malavale tina ya siendi le vionga ya afamasanga fo muite o Paulo Federico pole tu ya kenese male ainga li i madurewa lo no sai le dei vai ngolea
O te mana tuaina si o u ainga ile a matanga sayai ile matitiva si o u tamama na mata fangota masi o utina ile umukuka masi o mato faleo o sayai e tau patu lo na fola ai atu la ua onga o faatali le faiva ma utau fui paelo mala ua mo o te savali le nu atoa e faataua o fangusia se tupe mola o pilia onga ma mea fai asi o ainga ele alo le mativa le tango lima si o ainga te le ifia ai pe o te falolo na o sa olo to ile faleo na mativa ile tino ai sama o la maya ke riso fa fitai ile luanga luenga le salo fa o mato ai le wa mato tuwa faita ito alua a esusu elava le famalama mato e te paitua ile fainga ta ole olama na tau asa mai na imatua ele kalolua ngalo ekta wamanuia imatau le tango lima si ai tele ifia ai pe o te falolo na o la sa o lo to ile faleo na mativa ile tino ai sama o la maya ke riso fa fitai ile luanga le salo fa o mato ai faleo la mativa ile tino ai sama o la maya yeri so faxitai ile luanga le salo fa afita mato tango lima si o ainga tele ifia ai pe o te falolo na o la sa o lo to ile faleo na mativa ile tino ai sama o la maya ke riso fa fitai ile luanga luenga le salo fa o mato ai The fire
whaatala whātu I lau whaafunga anga le nei tū lao le aso, ala mai au tātou telefone nei Mailo Radio Samoa. O lo whaasalo peanga luenga whaatino le au nango le soifua maloloina, I le tautau fia o le pepesio atu o le whaama I le misela, I le maua ai o nisio la tunu ua a fia I te tono New Zealand. I whaamaumonga me reporti la ta mai o lo whaopopo pele numero tangata, ua a fia I le misela, e pei wo o tuai nei le numera, I le toa se funu ma le fitu, o I la tau ua maua le whaamai. Whamawina o e ua a fia e mai Northland, Aukilani, Taranaki, Wellington e Nelson. Ta ua e le Health New Zealand o le mai na mawalata mai nei o se tasi e mai Aukilani, ma o se na fisota I atu I e ua maua le whaamai na a fia mai atu nui fafo. I leo o mai ai o le nei whaamai to tono le atu nuu o leo ua whaailo mai e le minsta o le soifua maloloina, Simeon Brown. Leo o atu I le se lausfu fitu wafi o vai la au matui pui pui po MMR vaccine doses wai I le au nanga mo le ngaluenga I le whai aio tui pui pui. Mai ta ua e luas fulvalu wafe nisi o vai la au o le a maua mai le masina fou. Ua whaalia le au nanga le whamak le mawalunga ma le tele o tui pui pui o lo mo mia I Wellingtone au Kilani Kalastete Dunedin ma whangarei. Ai whamanino mai le fōmai a Dr. Oz Manzoor Tairafiti e silia ma le 5 se lau wafe tangatanu o Aotearoa ua I tūlanga ma ali ali taluai le mawalalo tele le numera o e le I whaiani tui pui pui. Ua whautuaina malo se le soifua maroina tangata uma ina ia mata I tuina le leitu langa o alato tui pui pui e sila sila tatoa po ua mo mia le whaatino ai o nei tui pui pui ina ia mauti no le malu pui pui o le toa tele mai le ono a fia. Ua whautuaina fo I tangata I whafsota I le helpline I le numera o varuselau lua valu, lua iwa, lua ono mo le siakina o tūlanga uma o alato tui pui pui. Mai leo whaupopo ai o le numero o e wa fia I tangata, po e wa mamai le misela. O leo li potia mai le tawhia o na anga I ato whana wa onga o le Wellington Girls College I lo toa o le haonga. O I la tō vasenga iwa anga I le vasenga sumatasi, a ia malolo lei I le fale. Ina o whamaunia sa awai se tasi o tamaita ia onga I le launga tongi al kolisi a ua maua I le misela. Whamauina e lata le iwa se lau tangata na whapsota I atu iai po o I la tō o close contact. O leo whamanino mai le anga iai o whanau a onga o vasenga ese o kolisi e whaonga a wala whanei o na po e ale whapsota inga o tele vavave po le online. A o whaasolo I loilonga whanau moa la tō tui pui pui. Ai tā ua le ulua onga ia Julia Davidson. Na whaatino lava tūlanga umo o puipuinga e peo na whaailo le mata I tuina le leo vaenga o puipuinga mo whana wa onga e tusai ma whautuanga a le soifua maloloina. Ai na whaatino fo I le lato pito la au o le whaawa wai o fuafanga whaatatatia le a onga ono le whautuanga mai le mtanga luenga wa onga e le mo mia o na tau fia fuafanau mai le awa atu ia onga. Mai tauina o se mata upolo o iloa manino ai. Le feso o tai o mtanga luenga I lua. Ai mese o se mata upu ma ale ua vaai le a fio le to tele. O le mea moni ua le iloa e le a onga po o ai e whaalongo iai. Po le mea e tau fi whanau mai le o atu pele ai. A ua whaalia le li pa le tatau ai o na pepesi o le nei whaamai o le misela I tutono New Zealand. Pe a tanga I atu ia New Zealand ma le tūlanga o lo iai. Le tūlanga ua whaingoina le first world country. Po lona winga o New Zealand o se atu no ua mawalunga lo na ati nai. Ai tatau lava I mātua o na ave a lātou whanau e whai a lātou tui pui pui. I whamtalanga ma le Health New Zealand na whaamanino ai, a whai a ua uma o na whai tui pui pui e lua o le MMR vaccine o lona winga e matua I te le lava tūlanga o le malu pui pui au le tangata me le whaamai. E peo na whaamawina e o atu I le iwa sfuruiva pasene le malosi o pui pui ngā. Inisio tala ua molia nei e leo se li I tōsu valtau sanga le matua I le molianga le fasio tangata ma le loto iai. Po le vaenga o ta o le mura. I le maliwai o se tamaitai na mawalo na tino I se tasio fale maututongi po se apartment. Whamawina I reporti na mawale tino maliwa le ua whano le ola po le 5 minute te ai le afole I tu lai fitu le afiafi o le aso tō nai o le vai aso taluai. Ena ta ua I reporti e loa e le ua afi le tu la fono le ua maliu. Ma o le atu lai o ia I lumo le whamsinonga whaitu malo au kilani I le so. Ua talo sanga ina I leo le fisosoania le mamalu lau tele moni whamtalanga e tu sai ma le mata upu.
Mai tala mulmuli ua tuina mai nei le lisi o tangata o e ilonga i pokalame ese i lunga o televise ma tatifanga o le awhaia i aisa i linga ma whiriwhiringa mo whailonga tā waloa mo le nei tausanga le wha amoe tele o le tufanga whailonga mo tatifanga pokalame o le New Zealand Screen Awards. Ma ua tuina mai nei le lisi o i lato o e o le awhaia i le whiriwhiringa mo se tasia sola ma le manmalo le whailonga o tā o le 2025 Screen Personality of the Year. O se whailonga e manatua maamana i ai se o maata ina ana tau mawhainga i porkala meilunga o televise maata tifanga i Aotearoa nei. Ma ua whamonia mai ai le whiriwhiri ai o le tamaitai o ana pela polata i vau o se halo Samoa e sa ili ai se o le amawaina le whailonga tāua loa. O ana pela polata i vau e to aiva i ai i lato wa whiriwhiria po i lato wa nominate mo le whailonga ai to alua ia te ia tangata anu Pasifika o lo o sauwhanga atu i lea sa i linga. E lima sufitu le lei whailonga tā waloa o le wha moe moe ma o le wha tautaia i laso lusu tasi o Novema lua o lua lima. E momoli atuai wha amunianga mo le alo Samoa. E mo le sila fio ana pelo se tangata i longa i ata mo pokalame ma o se tasi o ata o maulunga i lava ana tau mawhainga o whape nā foi ona to tele ai tangata New Zealand ma atu no i whafo e fia iai o le ata o whaingoina o le tina. O tātou telefona mo le nei tūla o le aso whaafeta i whafonga mai tō whasau fua. Tasi lima i watolu amo Radio Samoa. Tole la saule po
Whaakiwianga sui whewhiloi o le rivahengo lea woli sauni atu man tua e piki le whana wa onga i le tua i wa onga tono au ki la nei e ma le tele o pi tonu o New Zealand i se teimi le o toe mapmau. E a whea lewa toe mawhatu mai. O le nā wā au nā antu tātu tala i wei whanua ngana Samoa. Pe on tāmreina ma whunga nā antu e le whionga ia leulua i ali aisha huto le vahengo telefou. E ma o la mwhio nei tui whaafunga i li tūlai tolu i le awa uli nei. A whio tau so e sau tāwale. Ia pe ua whaale tonu foi lau sa. Au i te pole o lewa whaatasi mai. E ala talinga ia le ala a kuso fi le o le tautua. Ia ma le udanga le ala Enterprise Motor Group i Manukau. Nei, whaatalo whaantoi le talinga le ala malo nga lue malo le o no sa. Malo le tawatai foi lau talinga malo foi le. I lau singa ma tute foi me yaso. Ia, whaatalo whaatoi le. Whaatfonga mausi tātua watunogo. Mai pai foi na ma wata tala noanga ne tu koi tu la le aso ia malole so fo ma lo foi la ngimba io e ia vi le lo fo le tu tanto o dia maruia le ia vai es fo e ma le dei foi va masina fo masina lona se fulu ma le das ia o tanto la si ele lo na lo fo malo na ngali na mai le vai un le vai so mo tu a le ala ia o ona na fi fa le ia alua pe anafi e pe o anafi pe na o le o uri a mata na pe e a poia e tau kwai lai titi e tu lang bole le ona ole te longa te lona i tangata le na o i mo ina ko ta longa ia mai se lava le a mata mai o blacks le tai au tu lang pa pena pa manuia me uma ile weekend le ia o ile sa e tapua ile so nafi o le sa e pisi ia sa alua holele tulanga holele o yale au ya pe wo fa ya na po yo pe wo puelo pa le awa ai ta so mai tonga il tulanga holele le ko pola tulanga wo pe wo me ia ta mai no ko kele ia au ma ta ya pe wo wa fo ya I feel for the crowds holele ko kele ke support ma ya wole o ta vo ile kutia male mele tulanga ole ta alo foia au voi ma tulang pa pena ile ma sele le lo que to na tu no ia mai ai na po to ka supporting on la to one ia na paulo tulang le le pe ona mai te wina voi le fa tanga da o maltalo stapinanga le le mo le samia to tonga li pola langi le tau sanga fo ele talo ngol la kapiliki fai si la in le lanto au e mo mia la vale le la volte mi tu fa si ai foi le lanto au e le peila to samo e le wa mo tu ateli al swinga la we le tanto au le to sa ta le ya wa ta vai lo pa le ya o mato o mata pena na ho ya na mata o kiwi e pe o ma o lo to ma o ka pu ya to o tu la ho le nga ina i tau pai ule ni ma na ia ta longa tulang pa pena ia and yet is the wa apo ya pa bena ko ta spekla uli ila apa mul ia ai bo kiro longa pu ko ko aplo uli ko como lo ma ia e so ia o le menta ia la tanto manta ia o longo nana i tas fape se manga ia ka ko pingi makonga i Australia wa to te le tanto fan bases ia e pangale sole ele ai li wa fe lo ko va so ke ngi lo va so ngi sa le ia o ta wa ko ta longa le ia ta pe nai po nai ta to wa tama fa na wa po ia le grand final fight one day va ya so tulang fa ia ina ia mata mo fie ho ta longa ia e pas tau ne to fight one mas ole ya
Ia e sa le lava le talenga le ia tansi ia le uli masa ia fa mo na ia mo tam fa na wal tantu tro ia o le wo tantu ile masina fole de yo November ia tonu le toi mafo ia ona te walunga le o aso le ia tau sang la sulanga ia le tantu to mala udanga ia to lua masina le tau sanga fa filo ia to foi ile tau sanga fo ia le fa le talenga tulanga le o le algo o le masina ia malvaya so ia le vola wo o lo ia November lo November wa makanta to falo lo mo te security basima tu la mapena ia pe tu la mapona lo ia ta penanga enterprise ile fa uma wala lo ta vale o fa fainga fa me alo fa ho le ina ia mafai ona le ngata ina mawalo sa ia lai inga tatia ile tu petong tongin tu la mapea ina ia awane ia fia tele pa ke tele ainga ia pe o tulanga na lo ia fo le masina ai o lo in mai sel fa sa unia tu mo tulanga le ki masin tulanga pa pena ia o nen painga me alo pa na le enterprise o lo tele ta vale ile lo toa lua ta to lo toa ia ai o lo le ngata ina pa uma o la lo ta vale ia ai o ia fo le tulanga po le tu ati la pa italia ia pe te mana mia po nai se le ni wale pe wo te ni na mia nai se le ia mai se fa sa mia tu mo ni se po ia pu fa na ia inga te le na tu pu tai no pa i wan tausa ia o lo te le la mano no e sa tu sa vale a pa pe lo e lunga al market ta sa i po i se pa ma venga le ha te na mo ta vale ia o lo mo ta tu ta vale ta tu lo toa ma na ia mai ne ya so i tu la ma o le lo fa mia po le tua ta tu le nei va ya so ia lo mato ngo fia le tau ia apa ke o lo maua le avanoa a lo e lunga al marketi ia su mai masala mai au tato ke loa ia nei tato lo toa masani o le 5 anga ele 5 tolu i nei Great South Road i nei manukau ia o lo pai ona mato ngā le lua tuai ia nisi po tamali e se tato watuno o le sunga le kure ia Terry Corn ia tamako ia tau o papo ia le kai ona so sani laulava ngana mo nisio o tulanga lo ia mawale malam anga ia manisi ko tulanga lo na ia le so sani ia o le tato wa au nanga ia kala mai le iwa na afole lima i tikua so le vaiaso o lo na winga e maua mato nei so se aso le o le vaiaso ia tulanga po i le tato finance o lo ia tato in-house finance o lo winga a pa pe e te su mai ia te apply mai po no tato website o le enterprisecast.co.nz ia ele ia te umi within an hour ia o maua le talio lau tal sama ia ona pa matu po le lo tal ni pa na e su lo tal ti lama le so lo no winga ele te umi pa talia ia ona ma wa po le o pa o lau tal sama ia ko e ni si me te wa lava ni te tulanga e mana o mia ina yon pai ona moa lo sa ia o le tatou telefoni matani ia o le o valselau o no tasiono pa tasifali o valselau o no tasiono pa tasifali ia pomua no tele kau pai vale amtanga po le nei mai aso wa tatou ino tatou watunu ponga mau so tatou watunu ia lo famia le sua tatou to te vai po i se lao pomua ina lofa male anga lea tato kapa. Ia manuia toe ngaloe. Papai wa no filima no kai mala kalai ngai toe ngai aso ia. Tato e sei vai po. Tato mai e tasi pe na e ftalai le ding vaingo leso le tofa ia le ala kusofil le yo le totobala udanga le Enterprise Motor Group e manukau sei le so sai le ding fo i vaingo le. Woli e ma le ding fo i masi de fo o November e pe ona tato lia. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Le wa se antu le temi le Radio Samoa ya los fulu male family tu te ne ling tu la e lua antu no le dawa ta pe na foi man tu ma ba ta vale hanga ya tu i lo to o onga ale fana e tan tali le temi sa vale me foi la to ya wotu wa onga le ya sunga fua ele ya le suenu se me pa le pakai la ta vale se no fuanga o le dai le ono mawai sa sala mi se la vai no fanga fu yo nei ia leina va se lanu sam
Yo le tamala na makwasa nga pakaisis ya. Yeah. If you tofu alwe paka, if you tele au tupe, why not? Alwe paka ina se ya ve tuaini si au tupe stele. Talavanti ya tele tola pa ya li pele, mala inga le mau tupele de ya woli sina leo pali. O Rachel Sifa mala inga Glen Enos I Sasai. Frank Fingota mauto malava o le fa tasi mai le vai ngole a wolia. Se ka koanga ia ko momoli a vita vale mamatua. Ya e piki mai le fana wa onga I le nei ya woli o le aso na ngafua. E pika uka unga kale ba si no vi mo. Langa wo va kile akule au le o ke to. No fo I chamane polonga. No fo oi mau fau le chama fuchanga. Mo o fea sona iunga. Inge chala te avea I. E fili uo peo me matani. Fale anga icha. Aole nei o no fo tatali. Te hiro a I se asa. Ba a chau no o chamana. I mea nei ala mea. E fiti lava. Ei uine o pea. Te hiro a I se asa. Ba a chau no o chamana. I mea nei ala mea. E fiti lava. Ei uine o pea. So fa amau le tatu una tala se ia vangana leo ti singa wa ela ma le anga umama te pa aponga se avanoa mo kicha se yo ucha ua tuai te hiro a I se asa pa a chau no o samana I mea nei ala mea. E fiti lava. Ei uine o pea. Te hiro a I se asa. Pa a chau no o samana. I mea nei ala mea. E fiti lava. Ei uine o pea. Tonu se aso Sabia ilo umanao Te siningia matani Tisanga po lelaki Se ita umai Ya ita utendo fotatali Te ilo a I se aso Pa a chau no o samanao I mea nei ala mea. E fiti lava. Ei uine o pea. Te hiro a I se asa. Pa a chau no o samana. I mea nei ala mea. E fiti lava. Ei uine o pea. Te hiro a I se asa. Pa a chau no o samana. I mea nei ala mea. E fiti lava. Ei uine o pea. Te hiro a I se asa. Pa a chau no o samana. I mea nei ala mea. E fiti lava. Ei uine o pea.
Crackerjack has a fantastic range of fireworks in-store on sale now. 8 a.m. till 7 p.m. today until Wednesday. Visit crackerjack.co.nz for store locations and to view the range. Crackerjack, your one-stop fireworks shop. R18. O e sila fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so whale motu le lumanai. A whai fo i so whale motu, o e sila fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo whale. A wane e misiere por kalame o le malu I whale. Ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e sila fia ai au wala e mawhai aiona e umia se whale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo whale motu e whaata wai se isi o whale. Le por kalame o le malu I whale. Ia fiafi o sururu wa yaso taitasi se fulu e te aile whaa. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I maangele, whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whana witi, o tupui pui la COVID is full river, mo I lato is full on tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai maangele I taftafane o le McDonald. Amanrewa I taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Ama. Soyana foile wosi, se lava ua e oti, se lemna oli sa pasuile au ngai au mai le masala. Mole fa chali mai e po a e na te unga fai fa avale so ona vali la mo mutu ai le vali male fa e che le vali le na o me vali le ta se fe so ya no foi le wosi se la va o e o ti se le na o le sa sui le au mai le masala so ya no foi le wosi se la va o e o ti se le na o le sa sui le au mai le masala. So say tafa so ina o si o nei tu si e vala awina ua tumolo ato ni mo si va rock and roll ai wanga lo ya o le papio Samo ai o moni o si va le malama so oi nu ui tu ma la fanga I want my way to say face so far me talanga pe why fear si fo I lava o le cha se lava ua e o ti se le nao ni sa pasui le au mai le nasala so e an foi le o si se lava ua e o ti se le nao ni sa pasui le au mai le nasala na 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 so say tafa so ina o si o nei tu si e vala awina ua tumolo ato ni mo si va rock and roll ai wanga lo ya o le papio Samo ai ua moni o si va le malama o solo inu ui tu la fanga I want my lo tu say fai so fa me talanga pe vai fia si va foi lava o le cha se lava ua e o ti se le mna o li sa pasui le au mai le nasala so e an foi le o si se lava ua e o ti se le mna o li sa pasui le au mai le nasala e si fo come lì da le ski band il ni vango la oli e vol pese le sa pasui e come le va sa pasui ovi ma moi Bibi, we had him more.
La so an tae ola va pele ona tuli tuli tu ai le fionga ya lilo mai va mai no vai. Ile tulanga pio re ia ia unga o tato fa sidonga po le mewa i se unga fa sidonga o fainga balota. Sunya tuai ita a ofa solo na faunga fe pula fi me fitu o le lang angi malu mai le matangi a o tu matangi la openina o ngoto atu la olupelele o lele matu for ima lo utama pelena for ima to if ever I to ever I tu isi o tino o feo ai to my telesio el mona mai to feel on no o feo ai to my telesio el Timana to along my son Be out man to a fiafi If I ise upua popo ai It's if I my lover alofa Alfati so sektasi Po ufeo mai aile nei lalolani La ufana peleino La auto fe alfani Yamana tu alatina peleino Long mali umatangi For ima No utama peleino For ima To feel ever I tu Isi o tino Popo feo ai To mai telesio el mona mai To feel on the lonely Popo feo ai To mai telesio el mai To love if I got to love Kamanga no mai Te tamana yuna vai vai Ngotoi o te moan Ni he tonu o te tautoi Toke lau ai tama Toke lau iki e ke te waka e toi Kai wiki e te tua Natalia e toku tamana Yeah, you maona o kaol E ki tōtana manava Halo koe lomo No haitau e te tua loi matou E mihi alele koe te tamana I tēnei o
Tato e fia va ai atu. Tato e va ai atu. Si o tino e. Popo feo e ai. Tamai tala si o e amora mai. E tami si e loli e. Popo feo e ai. Tamai tala si o e lora mai. Te takua kakau. Kai langa kita ko te wanau. Tui e te takua kakau. Kai langa kita ko te wanau. E te aloha, e hainga tai. Suka malinga na sunga ya vania tolo ele rivango la only will pese fo I mai ida o to se fulu lima milu tolo to talo le tulai tolu tolu to uda tu tala e pe sa e fa fo ye le tulai lua e le awo le dei ya fe le to ma to mile tu fa wa we have vela la ya le vai se me pa le tu ai ya fe na ma lu tono to ofisa ya vai fa le dei ya lo ofu ma fa na po lo ka kengi po lo po pe yo kiringi fo le sa ya ta kampui o Leola tau wha le vai te milini. O te whai atu e leo wha I titi o lo alua ngā I lunga o ao le lang. Stasi o tala wha no le tu whai tau atu I lunga mai sa moa. Alo wha pe mai ei. E tō lua ni ali I talavau. Sa wha pe lea. O na malanga mai le mo tele I sala whai. Mo upolu. Na malanga mai la uama wha pe leo na nofo I nai luma o le supermarket. A Frankie le afi anga leo vai tele. O le wha moe, ua umana whiuta ngā I masi tangata. I lunga o le maketi fo I le Facebook. E au mai le I e tonga mai le mo tele I sala whai. E tu solo na tau. Ma le tolu wafe tā la Samoa. Ea, na malanga mai leo nei nei whanau. Alu antu loa leo le ula leo. Na ia whai atu le tala na te fia whaatawina le I e tonga e tolu wafe tā la. Ma piki mai nei nei whanau. O le mebi toi si le iona wha nono. O mana piki mai nei tamaiti. Le alu e ave I le mea e tatau na ave iei ma piki mai e le tupe. Ai alu antu tuu I luma o le maunta o se tasi o sui a whai pule o le parliament. O Samoa. Ai sola lo ma le ula le ma le whaamtalanga. Whaantali atu I o le manto whale lea. Ai se ia walo mo moli le I e tonga I o le mele whai e le whalawala. O na usa wele ma le tolu wafe tala. E o mai le te milini, e le ito e fo I antua le ula le. Na o le numero le telefoni le na I entaua. Ai fa mei ua fiu e toi wala au antu le numero. Ai ua le toi tali ina mai. Ea, o le mea lanta te fai antua. O le uta wa I antu le anta o nai ali I talavou I antua lua. E se le man ne yo la I e solo fo. A faila ni I e solo fo, tatu talanoi me tau tupe. O le tau le I solo I Samoa le te mine ia la I titi e lus futa la Samoa. O na wha popole I ma le pase se le tangata to tasi lunga le waa ua tolus futa la. Wha popo antu iai ia ma le sahu le pasi ma o le waa mai muli whanua nga I vai tele. Ia masano a ua fia. Ua fitu tala pe vatala. Ka ilo iei. Ia, ona wha tali lo leo le ula lea luantu e piki I la au. Yana e nofolo la ia le whaapopo ie. Tolu wafe le tau le ie. Whaapopo ie ma le malanga mai I o le pasi mai le lanto a fio anga wai le mau tele ma le wafu. Ia ona, te mai e le wa ai I muri whanua. Toi sa wai le pasi I vai tele. Ia ka ngora e whaapopo ifa. O le mau te vai atu e. O le makua le alo lo fo ni tangata. E le lei pe a whaapea. E leo ave whai se maliu o la koai. Tā lo sia. E leo ave whai se maliu o le lantu wainga. A wau te whai atu. Ia. E whai o le ngā a o le ngi. O le fua e te luluina. O le fua fui nain te toi selselina. A le meo te whanau noi. E mauti noa la vo le na tu mai. E nei maa tua o nei nei whanau. Ia nei ali I telefo.
e fa pese kala o mai me sia fanga o ye pia yo aviri konga ne ai o mo o mia e si ai nga le mo tele sala fa se tupi le wa kurgan kale kele me le ise kupe ai sa ku fo lu mo fa le le stand la me ka ke fa ye me va pe o le io sa tupi ai alu avel tanganta tu ilu mo fa le tanganta e sola e sa o kala voile va ye sola le amiolenga e kuloinga ia pe kuloinga le amiolenga e alu se ten sausas tawana maua le usole po le ali le sa fa le mele o le aver e tonga le toto ngia le e tonga ti ya ye manaita miti ya na mai mai le mo tele salafa ya le lo po fa ngia yo ngai le lo po wan ku le fo isis ya le na e tonga ye kai loi ai o le bepi ko sili kano si au ngi fe swal vla vla to ai wa le sil tele o ai e fa ya ia le mele nga fa ye le ula le e fa ya ntia a fa ye fa nga fa nga e le nga fa lu ngola nga fa a vi ona te ma fo ke fa se me vale fa pe ia to ili le tofa ia ma to ti matale upenga ona twa e fa ye le se finga ka fa vale fa pe io e awa e sumali e fo ile le lo lawa ai fa ina yo olo wa ka ko ke ko fa yangi me vale va pe ale isa kupe ko ko ngi isa uye ko a wal fa ifo kanga kama wal fa ble nga kanga Oje pesima ufa amatala lela lele ulo unu bele ilo uanga lo umicha michanga o ile neyo langa vela va ujalia sisi bele fa amalama na taunu umaya letala lele letaya ona fale u mauchoni yangi lele ai foi le pale so atama fainga male tula tala na faile mavainga ale tu itonga ole a walu utileto sa utitau ole a usa ile au li fulau le ai ole u mali to malo tau oh my beautiful manana you're the only one and me mitai lo ulata oh my beautiful manana you're the only one and me mitai lo ulata I feel my totally don't know why elo se tala fatule o te fai o te tali fo I ilo mana o I mea e te fina ngalo ai ai ole peli tali malo mo ai ngai si mai ole wa tele va afi e te si ai ile motule tu mai va asa mi vili tu isi sifo lo ye fo I ma fale pas le mapu itinga fa amali lo to beyond the blue fo I male te patasi Mangongor mo e pele, ilo uanganga e fia ia ile ko akira na kupulanga kamai ki mai uma I voli pe lakapi a mai polo so ka pe fai o security ele mau mea e ke fili ia e fika ele fule sale vai ka o se fai rupulanga I file mu o kamai ki ama lu e kau se fer fangi be mo fika lai mai yesu a e fia ai voina se ita lo I se funfunga nga lau mei ko se ma o se e ko for so pe au ke amu fi foi fate ki e o suma sole spau pau a se si mai la e o mo sa se ka fau oh my beautiful manana you're the only one and me mitai lo ulata oh my beautiful manana you're the only one and me mitai lo ulata
falu benga yo ke fia pese ai fio mai ke ko fa oli su sa u fio leu soli malo kapa au su le ko huli mana mali ko yoe maliu mai lo ko lo masa ma aki malau kolo le fale mangongo ma ai ngai le kai o fa alu benga ya ke malu le lobo o fale fo ya sa ku ya ma au kere fa makala sa ku malu filu o le ngawa e mangingo ke le ka fa ilo me ikusi mai se lima pe fa ama singo oh my beautiful banana you're the only one and me chai la ulata oh my beautiful banana you're the only one and me chai la ulata oh my beautiful banana you're the only one and me chai la ulata oh my beautiful banana you're the only one and me chai la ulata oh my beautiful banana you're the only one and me chai for fulfilling feel for it on my fight I don't want your idea when not on my fit tell me no for ilm nama le ma find a totala silly island on side nei if I tell go ele oh popole say I'm on my ile off how to find Supermali na langi man tau tia I le ring la wole wele tufa ina woto lu mi tu na tale o le tula e tolu o wadang tu tala I vai funua mai ya le lu yeli a talvan tu le sunga ya la winda ma solomona o le pora I nai manuka pora group I manuka ma no le tafa fa o I le nga lu le ni ya o leva ve au se I ni mai ya Popula malo si mai fo il effettuo le aniva Waunga solo e ai mapua otoa Sau upu malu fa aola totonga Talo fai le tangata o la masano
mi e loa o le mea moni. Talo fai le tangata o la masalo salo. Le veve lau le toto o le mawhai ai o na ngalo. E tali masa ni o oi ai se aso, fa ato sinai o lo mana o. Ma fau fanga wa felanu lanu a imo le tanai tai. Talo fai le tangata o la masa no salo. E o la masa le veve lau le toto o le mawhai ai o na ngalo. E tali masa ni o oi ai se aso, fa ato sinai o lo mana o. Ma fau fanga wa felanu lanu a imo le tanai tai. E whaatala whātui lau whaafunga anga le nei tū lao le aso, ala mai au tātou telefone nei Mailo Radio Samoa. O lo whaasalo peanga luenga whaatino le au nango le soifua mano loina, i le tautau fia o le pepesio atu o le whaama ele misela, i le maua ai o nisio la tunu ua a fia i te tono New Zealand. I whaamaumonga me reporti la ta mai o lo whaopopo pele numero tangata, wa a fia i le misela, e pei wo o tuai nei le numera, i le toa se funu ma le fitu, o i latou ua maua le whaamai. Whamauina o e wa a fia e mai Northland, Aukilani, Taranaki, Wellington e Manelson. Ta ua e le Health New Zealand o le mai na maua lata mai nei o se tasi e mai Aukilani, ma o se na fisota i atu i e ua maua le whaamai na a fia mai atu no i fafo. I leo o mai ai o le nei whaamai to tono le atu nuu o leo ua whaailo mai e le minsta o le soifua maloloina, Simeon Brown. Leo atu i le se lausfu fitu wafi o vaila au matui pui pui po MMR vaccine doses wai i le au nanga molenga luenga i le whaia i o tui pui pui. Mai ta ua e luasfulu valu wafe nisi o vaila au o le amo mai le masina fou. Ua whaalia le au nanga le whamak le mawalunga ma le tele o tui pui pui o lo mo mia i Wellingtone au Kilani Kalastete Dunedin mawhangarei. E whamanino mai le fōma i a Dr. Oz Manzoor Tairafiti e silia ma le lima se lau wafe tangatanu o Aotearoa ua i tūlanga ma ali ali taluai le mawalalo tele le numera o e le i whaiani tui pui pui. Ua whautua ina malo se le soifua maroina tangata uma ina ia mata i tuina le leitu langa o alato tui pui pui e sila sila tatoa po ua mo mia le whaatino ai o nei tui pui pui ina ia mauti no le malu pui pui o le toa tele mai le ono a fia. Ua whautua ina fo i tangata i whafsota i le helpline i le numera o varuselau lua valu, lua iwa, lua ono mo le siaki ina o tūlanga uma o alato tui pui pui. Mai leo whaupopo ai o le numero o e wa fia i tangata, po e wa mamai le misela, o leo li potia mai le tau fia o nanga i ato whana wa onga o le Wellington Girls College i lo toa o le haonga, o i la tō wasenga iwa nga i le wasenga sumatasi, a ia malolo lei i le fale, ina o whamaunia sa awai se tasi o tamaita i a onga i le launga tongi al kolisi a ua maua i le misela. Whamauina e lata le iwa se lau tangata na whapsota i atu iai po o i lato o close contact. O leo whamanino mai le anga iai o whanau a onga o wasenga ese o kolisi e whaonga a wala whanei o na po e ale whsota inga o tele vavave po le online. A o whaasolo i loilonga whanau moa lato tui pui pui. Ai tā ua le ulua onga ia Julia Davidson. Na whaatino lava tūlanga uma o pui pui ngai peo na whaailo le mata i tuina le leo vaenga o pui pui nga mo whana wa onga e tu sai mawhautuanga a le soifua maloloina. Ai na whaatino fo i le lato pito la au o le whaaua wai o fuafanga whaatatitia le a onga ono le whautuanga mai le mtanga luenga wa onga e le mo mia o na tau fia fuafanau mai le awa i atu ia onga. Mai tauina o se mata upolo o iloa manino ai. Le lefeso o tai o mtanga luenga i lua, ai mese o se mata upu maa ale ua wa ai le a fio le to tele. O le mea moni ua le iloa e le a onga po o ai e whaalongo iai, po le mea e tau fi whanau, mai le o atu pele ai. A ua whaalia le li pa le mia le le tatau ai o na pepesi o le nei whaamai o le misela i tutono New Zealand, pe a tanga i atu ia New Zealand ma le tūlanga o lo iai, le tūlanga ua whaingoino le first world country,
po lona winga o New Zealand o se atunu ua maualunga lona ati nai. Ai tatau lava I mātua o na ave a lātou whanau e whai a lātou tuipuipui. I whamtalanga ma le Health New Zealand na whaamanino ai, a whai ai ua uma o na whai tuipuipui e lua o le MMR vaccine o lona winga e matua I te le lava tūlanga o le malupuipui o le tangata ma le whaamai. E peo na whaamawina e o atu le iwa sfuruiva pasene le malosi o puipuinga. Inisio tala ua molia nei a leo se li I tōsu valtau sanga le matua I le molianga le fasio tangata ma le loto iai, po le vaenga o ta o le murder. I le maliwai o se tamaitai na mawalo na tino I se tasio fale maututongi po se apartment. Whamawina I reporti na mawale tino maliwa le ua whano le ola po le 5 minute te ai le afole tu lai fitu le afiafi o le aso tōnai o le vai aso taluai. Ana ta ua reporti e loa e le ua afi le tu la fono le ua maliu. Ma o le atu lai o ia I lumo le whamsinonga whaitu malo au kilani I le so. Ua talo sanga ina I leo le fisosoania le mamalu lau tele moni whaamtalanga e tu sai ma lea mata upu. Mai tala mulmuli ua tu ina mai nei le lisi o tangata o e ilonga I pokalame ese ilunga o televise maata tifanga o le awhaia I aisa I linga ma whiriwhiringa mo whailonga tā waloa mo le neitau sanga le whaamoe tele o le tufanga whailonga mo ata tifanga pokalame o le New Zealand Screen Awards. Ma watu ina mai nei le liso I lato o e o le awhai I ali whiriwhiringa mo se tasia sola ma le manmalo o le whailonga o tā ua o le 2025 Screen Personality of the Year. O se whailonga I manatua maamana I ai se o maata ina ana tau mawhainga I porkala meilunga o televise maata tifanga I Aotearoa nei. Ma ua whamonia mai ai le whiriwhiri ai o le tamaitai o ana pela polata I vau o se halo Samoa e sa ili ai se o le amawaina le whailonga tā waloa. O ana pela polata I vau e to aiva I ai I lato wa whiriwhiria po I lato wa nominate mo le whailonga ai to alua ia te ia tangata anu Pasifika o lo o sawhanga atu I lea sa ilinga. E li masufitu le lei whailonga tā waloa o le whaamoemoe ma o le whaatauteia I laso lusu tasi o Novema lua o lua 5. E momoli atuai whaamunianga mo le alo Samoa. E mo le silafio ana pelo se tangata I longa I ata mo pokalame ma o se tasi o ata o mawalunga I lava ana tau mawhainga o whapena foi ona to tele ai tangata New Zealand ma atunu I whafo e fia iai o le ata o whaingoina o le tina. O tatou talafona mo le nei tu la o le aso whaafetai whafonga mai tō whasefua. When you shake up, I bring you some more. Lua mai, washi mai. Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasili mai batolua. Radio Samoa. Good morning, class. Good morning, Mr. Who on a track. Ya ole ole a fight sa tatang aunga. T49. Wow name. Who's on a track? Absent. Baca ya unga tren sama dia so Jason. Apa surat A sampai A ya. Bye, follow my. A E I O U Fangala Monu Pisa TV Hekaro. Ole bro ah. Rora Biti. A E I O U Fangala Monu Pisa TV Hekaro. Ole bro ah. Rora Biti. A E I O U Fangala Monu Pisa TV Hekaro. Ole bro ah. Rora Biti. A E I O U Fangala Monu Pisa TV Hekaro. Ole bro ah. Rora Biti. Talo fatu le mamalo le basengala mai mai pupula ile ngita wa inga abise eba e pengi wa amakale su inga ole base akosole fa asa o mele pena kasi ikabili bile wasela uwa bebela kasi luwa kupulupu bae ba iba inga fai kaule fa akele ya luwa o vale sela ilisi shamo inga ile ngumelo apa o kasi ka uwa salamo fule malo longa la kapi ile pose inga bae mo ngole malo longa fa kapiki wasiki pipili yuka e malo Ole ato e whawhawai talo e ole si ele leile a ano I ole ile o so ile ma alili o ole ufu siwa ai pete fu ati tau ai ole tai mi whawhanga vai e whanga I tamaiti la ngau ai sa ole whau la ole longo ole tau longo a e I o u whangala monu pisa TV Hekaro. Ole bro ah. Rora Biti. A e I o u whangala monu pisa TV
ea he rota e matautia ka kirikiti rora biti ole manulea e fai tonga fiti a e I o ufalala monu pisa TV he karo ole roa rora biti a e I o ufalala monu pisa TV he karo ole roa rora biti ya umalon tu sira mena tu si taponi ra papi le patama lo matu wa tatua homa malo ya tu fana fama lo sne yasu si por nai fama na tu basta para Luis Pau su meta ya homa anu poco te so mai la ngasero notes le ya o ba te ya mana dina tat fino ita ya ni la fiafi tu pulang a Samoa o au maui atu nuu e mama ala maia se I fai so tasao e tu manu ai longo longo lo tao langa tupu tupu a eto e tau fono fono lauanga I fanua ua tiua I ta ua pa alo alo alofa inai matua tala le toe a ina sole alo malu faiva tautuana lonu maainga Lo ie fai tanga ula fala masi au ata ata Lo sei pule tasi ole au roma iso ama Ola e wailoa ole samo lava Tautuana le atua lo tata iala Lauanga I fanua Ua tiua I ta ua fa alo alo Alofa inai matua Tala le toea ina Sole alo malu o faiva Tautuana Lonu maainga Siota atunu Eleilo ile faafanua A olau finau Wailoa ita ua Ua malie o Ua malie malo Olau pulelea Ua malie fa asao Iyo lauanga I fanua Ua tiua ita ua fa alo alo Alofa inai matua Tala le toea ina Sole alo malu au faiva Tautuana Lonu maainga Beta Drive Doctors I le tau longa wha tau I mangele wha pia manrua o le vainga o so ngase pe amana o mia e wha tino e fo I matupui pui o le whana witi o tupui pui la COVID sfuluiva mo I la tau e sfuluan tau sanga malunga atu wha pia matupui pui o le flu Pala au telefoni, 255-25 mo so wanoe wha tino ai nei au nanga. O fisa whama I mangele I taftafane o le McDonald. A Manrewa I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Afia maua sosa Omega ka Diana knowing oa Omega ka Sagale tau mofie Omega ka Fili mai loile Omega ka Omega Cars
Lua selau Cavendish Drive I Manukau. Po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Cars. Umalole keisile Omega Cars. Ole timla kula wansi le radio Samoa le usfulma le ono minuto tene le tula e tolu le dei fo ivang ole woli ma to fine ole so fua ai le anga ya tuma tua ma avita le fo ipiki le fana wa onga le utu wa onga le dia wol jalo to mai tio me uto me la onga le dia so sa e stai sa tamle le sa e tine le ile fana onga a ia fa mo le lo fo sipa ile anga ya tu ai ngolo fa mo mai ele o avado mai ala sunga ya Victor o le tutuma le udanga le tai World and Auto Limited yona la lai luai dai o tara le dia woli ya ele lo wasi sen ya yona la nai lua o le isi ilunga o le tasi fitu o Beds Road o tara o idai fa yai pa o ta vale masu yai pa siak yai pa ma pa moi pa o la ta vale o le tuan tu sina o le tasi fitu o Beds Road o tara Malau ye le lua fitu tasi tolu o lua fitu tasi tolu o le fale insinia o lo ye nai East Tamaki I le tasi lima tolu East Tamaki Road I o Tara o lo ye le fale insinia na mwhaiona siaki ye lauta vale whai ai le full service ya masu ye fo I le suau ma le wha ma suau a wane e misiana e whai ye e su ye tuai ma le wha ma ea o le wa amata le vai tau o le tau ma whana Ya ole si tu ole tanto wa falen chiniolo ye le pam ping sing pa u le tau le ping singi an to ai fo ila ma le tanto fangisi ya wa finga papa kiuma u talinga ma lo le ni fo I tau ole tau ma fana ole tanto si tasi le matolo I Samaki Road I na la vai o tara e leilo vala au ye le lua fitu fa tolu lua o lua fitu fa tolu lua o le tanto falen chiniolo da ya ma le pamu ping singi ya le Tire World and Auto Limited. Ja, o nisi dan vaenga mo lo silfia I le dei teimio le hawoli tala whantu ai silom tuale ya Solomona Lassi ya le vauta umana tala ana fuala au ya le fuila im so I le dei vaenga o le hawoli. Tasilima I Vatolu Amo Radio Samoa. Yeah. Feel my feeling kula running today. You still shine more where my money. No matter where you go, no matter where you are. Oh, shine. I didn't not know the hell. Welcome to my room, my lady, Lord, ever. The city and the cool.
Leia O vele mo Ko fa Ei O simolo Na boa Find home, we know the way. Watch this wave, I'm gonna ride on the wave on a quest to my motherland, motherland. One wish for the venture, oh, did I mention? Now, ladies and gentlemen, who's about that time? Turn this thing on out. E tausia ma le whaamauni e uyo lima Ina ua le tau lau whaamoe moe ngā matua Whaao lau la i te lau tama O te ni umalawa na o tā ua Whai ma whaamanu manunga a o tupu tupu a e itua Nga e tausia ma le whaamauni e uyo lima Ina ua le tau lau whaamoe moe ngā matua Whaao lau la i te lau tama Te ni umalawa na o tā ua
say si e la famani mai wana o e sili lo lo to male mata u lo tu ai o ai e a u nena e ai le te a o e o manatu fa afetai mole lo fana e tu i lo fatu e o mau tua oi ona e si i tawatu iai e o le fale lava o so o se tangata o te tangi mai ai fola lo saua i matai le ai se tangata e te fo i mai ai ena e a talo faua e le toe fo i mai no e o mau tua oi ona e si i tawatu iai e o le fale lava o so o se tangata o te tangi mai ai fola lo saua i matai le ai se tangata e te fo i mai ai nena e talo faua e le toi fo i mai nena e o lo tina o e le ai se si e la famani mai wana o e sili lo to male mata u lo tu ai o ai e a u nena e ai le te a o i o manatu fa fetai mole lo fana e tu u lo fatu ele ai se si le no ne no fo la utana ta fe pe amatu talo fai suna fa tau tala pe o me ai sa lavala pe fa apito lo na fainga tu sapele fia o mamai o le ainga fai fusu angai luma o le pa o te manaia alu ele ai se ele ne no foi la utama to feel be I'm a to a talo face on the fat tala be you me I so lavala be fa a pito on the fainga to sapele fia o mamai o le ainga fai fusu angai luma o le pa o te manaia nena e o lo tina o e le ai se si e lo famani mai wana o e sili lo to male mata u lo tu ai o ai e a u nena e ai le te a o i o manatu fa fetai mole lo fana e tu i lo fatu aua fika nena aga foi ke mi fasi u fasi mo ila va wenena kuri kamilo ma pala lasi mau mai u ngau awenga fa pe o mangalo ai awako o ule amule ai u kili kau fa ali ku se nana fa pe ngai ka alo ia we gaan bij jou van die July le ding vai ngola wuli do join se fulu i va bluje ora tale o link July fan tala mi juro le Pacifica male la lola sulu unga ko elisa sawa a o ai fo I o le muanei ele tau mate peni pese mai fea a ia malama o lei ano foi le moana o lei a fai anga tau a saile tai papa o le tua masanga o lei a lava o le ngata I fale Eta ele lava ile taifana tautai ai lava sa
sauma e afe E ole ia Ole alava ole ngata I fale E taele lava I le taifana E tautai ai lava sauma e afe Just think a minute. It could change everything. Think a minute. An African man who had 3 wives asked his Irish friend who had only 1 wife this question. Do you like your wife? His Irish friend replied, I like her very much. The African man shook his head and said very sadly, I don't like any of mine. A famous comedian gives this advice to young couples before they get married. Of course it's important to love each other, but if you want to be really happy together, you better like each other.
Ray Rosa grew up in Italy and came to America as a young man in 1921. There he met and married his wife, Isabel. They settled in a small town where Ray worked as a barber most of his life. Just a few years ago, Isabel became very sick and had to move to a nursing home in a nearby town to live. Ray's life and daily routine completely changed. Every morning, 7 days a week, he takes a bus to the nursing home, where Isabel waits for him in her wheelchair. They spend the day together, and Ray takes care of her. Sometimes he brings his guitar and sings Italian songs for the other sick patients, and gives free haircuts to some of the men. Then at 5:30 every evening, Ray says goodbye to his wife and catches the bus home. It's very clear Ray's life has become one with his wife's, so that his life is wherever she is. That's real love and happiness. It doesn't get any better than that. You see, you just can't fill your heart with real happiness until you give it away to someone else. Jesus Christ teaches that our life is much more blessed and happy when we give more than we receive. In fact, marriage is all about giving and forgiving. It's living every day with your best friend for life, so your two lives become one. It's a commitment and decision you make, not just for a few years, but for the rest of your life, no matter what happens. You choose to do all you can for your mate's happiness, because you realize that's the only way you'll be happy yourself. So why not ask Jesus Christ to forgive you for living your own way? Then ask Him to start changing you. He'll help you so you can start enjoying real love as you become one with your spouse. Just think a minute.
Mali now le vipisi le everlasting praise le divine o le holy. O tolu ngan tui le polkala mina le think a minute more ma wai tato umalava ile ne ia holy ma tungo fie o le aso fua. So vela mi du te ona ta le tu la e fai le ia vainga o le fiafi. Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kas futialu. A wale sui ale ngila wa le kio. A eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo. Radio Samoa, Vivela A. Mole ngang fa take Samoa mo le tanto ma tanga piona sa wa ila William ali la William ile ding time le fiafi ola singa no le tu mali ile tanto ma tanga poto le tu tai ele temi sa si la vai te le tu lo tu soi fua mo ba tu ni yo la ila so ata tanto tu e fi lo ai e pu o mru ele o pu mala. But my sal of young yelling at to severe, Yamal Porgala Medal and Gang for favor per my and to tell her. Yami to know all the past fika long yellow tap in my ele fell to a yamiriama la toa pomari. But we tell now sing on to the day of Yafi, Manayale Sulumeo la. If I'm bangoy and time to tanga mea, Shavel Valley and to a very little swimming pool. If it's a Shavel Valley and to a illumo pusa Asia, Paul Lumo the pusa me. Tolo ipatautu Male penisula mai molino Le taitu pito ia pia Sio utaulanga manaya Efe pula mai ile sau O ata uma o fetu ole lani Sulungia ya umasia uhani a obasa bali Le pasina se Yesu solo ya samo no uatulu Se ifai mafia fianga ye mama atene matama Olo sisi vai ma pepese matata la tunele a omae mane ilano ole ni na o omasia ukele Ele mafai nanga ona ngalo Le tape mali o vai singano Ono ai tine matama yung alona awala lau papa Le pasina se Yesu solo Ia samo alo uatulu Se ifai mafia fianga Ie mama atene matama Olo sisi vai ma pepese Matata la tunele A omae mane ilano ole ni Na o umasia ukele
Wafa apea ona lawi loa Ine nalo langi atoa Walai ona to atele Le au mai mo Ia Samoa Le masina se I esusulu Ia Samoa lo uaturu Se I vai mafia fianga Ie banga atele matama Olo o sisiva hai mapepese Matata